bro n'abayobozi ba government ko baravuga gusa ngo abanyamurenge no ndavuga ati abangaba bavotura abanyamurenge yani abantu baba bagomba gusakuriza abanyamurenge cyane okay ni byiza pe naje narabyishimiye urumva buri kanya mbanumva buri muyobozi wese yakongo avuga ngo abanyamurenge urumva niba navuga abanyamasisi bavuga n'abanyamasisi bakavuga ngo M23 n'abanyamurenge urumva bavuga ati se abangaba n'abantu bagoma bro imagine bazi gutandukanya uyu ni umunyamasisi uyu ni umuhema uyu ni umunyamurenge barabizi neza ntabwo ari ukuvuga ngo babizi bayde harimo n'abakongomani muri twibana muri M23 barimo kabisa Corneille nanga ni umukongomani uriya muvugizi Willy Ngoma ni umukongomani guverineri uriya wundi ikindi kivyibushe ni igikongomani n'umundande bro yuzuye nukuvuga ntabwo ari ubona umukongomani twese turi abakongomani. Bakunzi ba The King TV ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza aho muri hose hatandukanye ku isi. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mukomeze mugira amahoro y'Imana aho muri hose ku isi. Uyu munsi nk'ibisanzwe nsanzwe nzana abajene bakatuganiriza abantu bakuru nk'ibisanzwe nyine tubyo dusanzwe dukora twinge kandi tugwa ku mujene usa nkaho yamenyekanye trendinze cyane kandi aranazwi by the way n'umunyamuziki mwiza. So ndashaka kugira ngo muhereze atwibwire niturangiye twinjira mu kiganiro fresh bro. Waye kaze cyane. Thank you so much The King TV. Yeah man, nimeze? Yeah, nimeze fresh man. Rasa neza papa. Nisanzwe man. Yeah. Abanita Kiva. Yeah. Muko iryo zina niryo abantu benshi bazi Akiva. Ayandi yo nibanga. Ane nibanga. Yeah. Yes. Yeah. Mani kwakivuze neza ra nk'umuntu w'iwacu. Okay, kuko abanyamurenge benshi bakunda kwivuga mbese ni nk'imyirondo myinshi cyane, ariko reka tuvuge amazina banyise Freddy. Ya nitwa Freddy. Amazina ya Freddy Kabuye ni sawa. Freddy Kabuye. Ariko amazina azwi nyine ni ya Kiva tu. Freddy Kabuye. Freddy Kabuye ari abantu wenda bifuza kumenya uri umujene urubatse kubera ko umuntu akurebye uri mu gihe gishobora ko umuntu ashobora ko yakwitiranya nk'umuntu nyine ushobora kuba yubatse amakitugana. Okay, of course sindubaka je. Wisugaragaza n'impeta za umusiribateri ntagihari nyine ntagihari umusiribateri nkuko mubibona. Nuko gusa abantu bavuga umuntu babaye seriye cyane, ariko sometime in life tugomba kuba turi seriye. Yeah. Okay. Kiva, uraza kunyemerera kubera yuko abantu benshi bakuzi nk'umunyamuziki ndetse wenda bashaka bajya kubona naho utuye, abandi bakaba bakuzi muri family ukomokamo sibyo? Kubera ko ndamushaka kuba muzwi ukuntu ariko ari abantu benshi batakuzi man sibyo? Bashaka kuba bifuza kumenya background yawe, wavukiye hehe, wakuriye hehe, nyine kugira ngo bahitamenya Kiva cyangwa se Freddy uwari. Okay, mu makeya navukiye Bukavu, kurira muri province orientale ahantu bita Bunia. Kugira ngo abantu bese bumva aho tuguye ko ari nabyo tugiye kuganiraho. Uri umuntu watembereye Kongo cyane kandi uyizi, wanabanye n'abakongomani benshi, ubwoko bw'abakongomani benshi cyane ubwinshi butandukanye, ari nayo mpamvu twamuhamagaye. Hari akavideo yakoze ejo kuri TikTok abwira abakongomani kuko abanyamurenge ntacyo babatwaye. Abwira abakongomani yuko abanyamurenge ari abakongomani nk'abandi bakongomani batuye mu gihugu cya Kongo sibyo? Kabisa. Nashaka kugira ngo duhera hamana Bunia wagiye ryari, hari akazi se cyangwa byari ishuri cyangwa byari iki kugira ngo tumenye fresh. Okay, kuvuga navukiye Bukavu kuko mwese muzumva, and then turarongora tuja ahantu bita Bunia nyine muri province orientale ya kera, ubu nyine ni province y'Ituri. Niho nakuriye, niho nabashe kwigira, niho mbese twahagiye ntabwo byari by'akazi, nari nkiri umwana hari kera kuko hari za 2007-6 biki. Yeah, so muravumva nari nkiri umwana. So mbese niyo twari twimukiye.
nuvuga mwari mwimutse Yeah. nka famille yose. Famille yose. Okay. Yeah. Hano rero abantu batashaka babita bagira amatsiko yo kumenya. Mwagiye Bunia 2007 ni kera. Yeah, of course. Kandi n'umuntu wakumva Bunia 2007. Abantu benshi tubazi. Abantu benshi ntibahazi. Yeah. Mwari mubanye mute n'abakongomani batuye igihugu cyangwa nkuko natwe turi abakongomani twese mwari mubanye mute? Abakongomani ni vibe man. Abakongomani ni vibe, abakongomani ni sawa. Gusa n'abana beza men. Abakongomani ba Bunia n'abana beza, n'abantu mubana neza. N'aka kanya ndakubwiye hari abantu bajye bamamagara ntizuzagaruka ryari bimeze bite. Abantu benshi bamvugisha kandi abantu bakuvugisha badafite ubujyaji bakwereka ko bagukunda n'umuntu. Wow. Yeah. Wow. Urumva? Undi mani abakongomani ntago ari abantu babi bose. Bafite bamwe babi wenda. Okay. Kongo abakongomani si babi, politike niyo mbi. Politike niyo. Yeah. Politically niyo mbi, mbese government niyo mbi, ntabwo ari abakongomani babi. Gusa ikintu gitera abakongomani kuba babi ni government ya. Ni government. Wowe sasa wagira amahirwe yo kwigana nabo igihe kirekire urabamenya murabana. Of course urumva abantu mwakuranye. Yeah. Okay, baba gufata nk'umwe muri bo kuko abana bakuranye obvious. Bagomba kubona yuko uri umwe muri bo. Nubwo wenda amacakuri yaba hari ariko hari ukuntu nyine mujya gukina agapira, mujya koga cyangwa se muzerera ko akunda abana bato nyine bakina imikino y'ubwana. Baba gufata nk'umwe muri bo kubera ko munyama mwara. Bigeze aba discrimination cyangwa se discrimination urabyumva? Gutonesha cyangwa se kuvangura. Higeze abaho ivangura iryo ari ryo ryose mu bihe byose wabaye Bunia wenda hategeranye naho dukomoka muri Sud Kivu. Kuko mubizi abatutsi ni bake cyane baba muri Kongo. Bake cyane ntabwo ari ukuvuga ngo ni benshi, ni bake. Uko bagiye baba bake ahantu wese umututsi wese ari muri Kongo niko agira niko ibintu nyine ivangura ryo muri Kongo rimugera. Kuko urebye ruguru iwacu hari intambara. Donc ruguru iwacu ni muri Sud Kivu hari intambara. Ukareba muri Nord Kivu ibamo n'abanyamasisi, hari abarundi bwoko nibagiwe bw'abatutsi buba Goma. Urareba haba abatutsi b'abanyamasisi bari za Goma, Gasasi, Ingiza, za Masisi, za Rucuru, za Hehe. Aba ngabo nabo ni intambara. Za Bunia naho haba abantu bita ngo ni abahema. Nabo ni abatutsi ni intambara bado. Donc urumva agace kose umututsi arimo haba harimo intambara. Why? Kandi bazize ubusa. Nicyo kibazo. Ariko urumva ibo ntibavangura gusa nyine urumva hari ibintu bigenda biba politically biki ugasanga ibintu bibaye byinshi biteje intambara. Nicyo kibazo kiba gihari. Yeah. Okay, urakoze cyane. Ndashaka kugira ngo twinjira kuri points. Ejo bundi hari aka video wakoze. Ka video kara trending kabisa. Yeah. Bura nuri twirwanaho man. Wapi? Turi twirwanaho. Umusivili umwe uteye ubwoba. N'igisirikare sinacigeze. Ntocigeze. Nigeze igisirikare. Ariko nyine tumunyamurenge wese twirwanaho ari. Twirwaneho n'ubundi tugomba kwigwanaho. Wishigikiye. Tugomba gushigikira ubwoko. Ntushigikiye twirwanaho. Ndayishigikiye. Nyine ndayishigikiye nk'umunyamurenge. Wese ushobora gushigikira twirwaneho. Aka kanya. Okay. Urumva. Kuko mbese ni igikundi cyakigwanira ubwoko. Yeah. Urumva. True. N'ubundi n'umunyamurenge wese aho yakabari aka kanya agomba gushigikira abantu batwirwaneho kuko n'abantu bari kugwanira ubutaka bw'umunyamurenge. Rega nawe uri twirwana? Yeah. Iriya video ejo bundi wakoze wari uri kwirwana of course. Ariko nigwana. Byagenze bite kugira ngo iriya video uyitekereze wumve iriya video yari ngombwa yuko uyisohora? Byari byagenze bite? Yeah, okay. Urumva abatutsi bazwi muri Kongo n'abanyamurenge. Nabo bahema barabaza ariko si cyane. Urumva? Ahantu hose muri Kongo. Iyo babonye umuntu w'umututsi, umukobwa mwiza, umusore ufite igihagararo cyiza, muremure, mwiza, ufite uruhu rworoshye, bahita bavuga ngo ni umunyamurenge. Ibibazo. Nabo bahema bado baririye.
hariho abandi bajya bareba bakavuga ati uri umunyarwanda uri umunyamurenge urumva mbese umututsi wese muri Kongo abenshi bababona nk'aho ari abanyamurenge sure urumva kuko like ugenda urebe nk'aka kanya intambara iri za Goma igana za Bukavu urebe nko kuri social media abantu bose bro n'abayobozi ba government ko baravuga gusa ngo abanyamurenge no ndavuga ati abangaba bavatura abanyamurenge yani abantu baba bagomba gusakuriza abanyamurenge cyane okay ni byiza pe naje narabyishimiye urumva buri kanya mpanumva buri muyobozi wese ya Kongo avuga ngo abanyamurenge urumva niba navuga abanyamasisi bavuga n'abanyamasisi bakavuga ngo M23 na abanyamurenge urumva navuga ati se abangaba n'abantu bagoma bro imagine bazi gutandukanya uyu ni umunyamasisi uyu ni umuhema uyu ni umunyamurenge barabizi neza ntabwo ari ukuvuga ngo ntibabizi bayide harimo n'abakongomani muri twibwa muri M23 barimo kabisa Corneille nanga ni umukongomani uriya muvugizi Willy Ngoma ni umukongomani guverineri uriya wundi ikindi kivyibushe ni igikongomani ni umundande bro yuzuye nukuvuga ntabwo ari ubona umukongomani twese turi abakongomani nabo ikintu gituma bari kugira bari ku bro no kuri social media ko barishima ntabwo ari ubona bishimye kuko leta ya Kongo yari kwiba nukuvuga ngo ni nko muri colonisation bro je nakurikiranye ibiganiro byinshi byagiye bibera Goma ibeni ibingibi urumva haba abanyamakuru benshi bari kugenda babaza abantu muri street why kubera iki yani muri kubona gute murishimye se bro umuntu umusirikare wa leta wifata kaka umuturage telefone bro naka ka video naradufite akanamurasama yaka umuntu telefone bro telefone no n'umupolisi njya ka video nabonye umupolisi yaka umuntu telefone arayimwaka hari convoy y'abapolisi nta numwe yaranamubwiye ngo subiza uwa muntu telefone ye umuntu akigwana agenda gufata umuntu amwize telefone hayiru ndavuga ati si ni guverinoma nyabaki guverinoma nyabaki ta guverinoma ya guverinoma niyo yazanye ivangura why twese turabakongomani mbese kubera iki dushobora kwigarukanamo nubwo nuba ndi umunyarwanda why ntabanyakongomani benshi bari mu Rwanda cyane kandi nta kintu babaza n'ubu nyine hari intambara ya Goma ibo bari mu mazu yabo bameze neza ntacyo batwara ni ukuvuga ngo iyo niyo mpamvu yatumye ukora kariya kavido narababajije ntese n'iki mubaza ntese n'ubundi n'iki mubaza abanyamurenge mani wambabariye ndamubwira nti abanyamurenge turi n'abagabo bafatika turi n'abagabo bafatika bafite intuze dufite imbaraga kuko nimba abatutsi dufite imbaraga true kuko tuvuze ngo bagwane ntago baturwana mani wambara ugatangira message wavuze mani mu rurimi wavuzemo okay keretse reka ushiremo ka video uri buze kumakara ka video ariko nabanza sibyo cyangwa ntacyo uraza ukanyohereza nta kibazo kabisa buriya butumwa kabisa ibaze akavido kamaze kurebwa n'ibihumbi birenga 60 na okay ikintu cya mbere nye nakoze je narababajije ntise ubundi niki mubaza abanyamurenge okay kuko nimvuga kuko je nabivuze mu Iringara wabivuze mani mu Iringara mvuze mu Iringara abantu benshi tibabyo okay ndabyemera narababajije ntise ubundi niki mubaza abanyamurenge abanyamurenge turi abakongomani 100% ijana ku ijana urumva Kongo ibabaye natwe tuba tubabaye ariko ari ikintu kijanye n'amahoro yo gusubira muri Kongo twe turayashigika ndababaza ntese abanyamurenge turi abantu bafite imbaraga urumva turi abantu bafite imbaraga kandi dushobora kubona icyo dushaka urumva ariko twebwe nta muntu twanze kubana nawe kera twabanaga n'abapfurero n'ababembe urumva
ariko aka kanya nibo baba bagenda bagira gute batwirinda. Bro, ukimara gushyira buriya butumwa hanze message zirenga harya zimaze kuba zingahe? Messages zimaze kuba Comments. ko ziragana 2,000 na 2,000 bya comment. cyakoze nako barantutse gusa Hey! kugutuka bakavuga ni Rwandeyo uza Rwandeyo ndeko soki ya Paul Kagame nini, ariko urumva biriya byose ni abantu baba bashize amarangamutima cyane. Unarebye bro n'ubutunzi bwa Kongo bubahe, ubutunzi bwa Kongo buba muri ibice byose abatutsi babamo. Urumva nibyo bigira ubutunzi bwa Kongo. Uzogenda urebeza iza Ituri haba ahantu bita mu Ngwara, niho hava inoro nyinshi. Ukagenda ukareba za ntuze izi za Goma zose niho ubutunzi bwa Kongo bu. Reba za Rugu za he ahandi hantu hagira ubutunzi bwa Kongo ngira ngo ni za Katanga niho bazahimba na ino. Wari wabona hehe umuntu w'umututsi uja kwimba inoro nimba arizo tuba dukeneye? Sundi abatuzizi iki ko nta kibazo dutera no muri Kongo? Ni ikihe kibazo dutera? Titwimba inoro bro, ntituje gushakisha ngo amakolta whatever. Okay, twari tuvuze yuko muri Kongo abantu bose barwanya abatutsi cyangwa se abanyamurenge n'abanyamasisi n'abari abandi barwanya, sibyo? Twese nta ntambara turatera, nta mutekano muke twari twateza mu gihugu, just gusaba tuziza kubera gusa abo turibo. Uzanarebe n'intambara zose zazwana muri Kongo, abenshi abantu banazidutera ni leta yonyine. Leta yica abantu mu Minembwe nta muntu uvuga. Urumva FRDC yica abantu imurenge nta uvuga. Uzarebe ahandi hantu hose ninde wari wafata intambara ya mbere ngo atangize leta? Ariko nibo badutangiza barangiza akavuga ngo nitwe babi. Ntitugenda ngo twimbe inoro za korota. Wari wabona umunyamurenge uja kwimba inoro? Wari wabona umututsi winjira muri mine ngo aje kureba inoro? Ntawuhaba. Ariko bakavuga ngo ko turagwanira ngo izabo ngo ubutunzi bw'iki, twe tugwanira ubutaka bwacu. Nimba barushe bazovuge ngo iki gice leta izegura amaboko ivuge iki gice twe tukiyoboye barekeye ubutaka bwacu dukomeze basi. Ibintu biri simple ni no kuvuga ngo no kugenda bajya bavuga ngo intambara nyinshi wiki n'ibiki. Twebwe icyo dushaka ni amahoro. Twanze kubana n'umuntu. Kurumva twe ntitwanze kubana n'umuntu wari we wese, kuko twe icyo dushaka ni amahoro. Badufate nk'abakongomani bagenzi nk'abandi bose. Reka kuvuga ngo badufate nk'abakongomani, turi abakongomani ijana ku ijana. Okay, hari ijambo rigeze kumva Perezida Kisegeta avuga hari muri 2021 cyangwa 20 sindikwibuka, yavuze ngo banyamulenge bazaba bakongole. Perezida muzima ntabwo ari ukuvuga ngo ntibabizi bro, barabizi bonyine. Reka ngira ngo kinira aka video nizere ko umva uyu nguyu ni umuntu bita ngo ni Patrick Muyaya. Okay, ndagashira hanga kuri mic ngira ngo ni abantu bari buze kumva neza bumva ukuntu wenyine yavuze. Aragaragara, abumva igifaransa baraza kubyumva. Aragaragara. Okay, aragaragara. Okay, ni shusho naka video tu nyine naho yanye nako kuri Twitter mbasha kugafata. Okay, ariko namwe mwakumva so kuvuga ngo ntibabizi. Barabizi ko abanyamurenge ari abakongomani. Okay, numero rajyayo umva. Concernant la communauté Tutsi ou les Banyamulenge, on devait avoir le ministre Gisaro ici, qui est ministre d'État chargé des infrastructures. C'est lui qui se charge de la construction de toutes les routes en République démocratique du Congo pour éviter toute forme de stigmatisation. Parce que vous entendez souvent le président Kagame dire qu'il y a un discours de haine en RDC. Les discours de haine en RDC, ça n'existe pas. Nous sommes un pays avec 26 provinces. Ngo Perezida Nyakubahwa Kagame azavuga ngo haba discours ya haine muri Kongo. Irahaba kuko nimba idahaba kubera iki byose biri kuba.
irahaba ariko yavuze gute abanyamurenge bro n'abakongomani buzi ijana ku ijana nabo barabizi so kuvuga ntibabizi barabizi mase babarwanyiriza iki kugezaho igihugu mani kibura sekirite ni politike bro none se nkawe wenda ugerageza wenda kuba wowe ubibona ubona inyungu y'umukongomani cyangwa se kisegeti iri he kubera yuko nonanga intambara iraba abura abantu biwe igihugu kijye muri insekirite mu ijambo muri umuntu wa Kisekedi urumva atuye South Africa na M23 fata Goma ni yarari muri mu kirori kiwe cy'amavuko cha bro wiwe ni umuntu ugurisha nimba ntibaza ari no urumva wambe muri Congo atuye South Africa how azivana Congo of course ziva kuregira ngo biriya byose bidari kuregira ngo ziriya ngabo za South Africa ziri hari zirakora SADC so kwibasa ikintu no numvise abantu ni mbese ni bari abakongomani nabo n'ubwenge bwabo bukiye nibo batari gutahu kandi mani bazabigenderamo imagine nimba tuzabigenderamo bro reka yankubwire ntabuke mu ijambo wari wumva intambara iri Kinshasa ni capital reka tuyivuge urumva iri Lubumbashi wari wumva ngo bateye induteye kuko ntacyo bibayo kabisa urumva mbese azateza intambara ziriya za Katanga za Kasayi za Akureyi ntacyo ariko buri ntambara yose ihabaye lazima habe ikintu kiri kugenderamo lazima man none ikintu kibabaje ni kimwe reka yamubwire kugarura amahoro muri Kongo ni ikintu kiri simple urumva fata ingabo za M23 zishire muri leta urumva komeza leta bro ingabo za Kongo uzasacinge no kuri Google salary y'umusirikare wo muri Kongo ntayihaba nese bakora iki bana bro babayeho n'amadeni bank ibishura ibahereza mbese umuntu araza akishugwa uyu munsi $20 ejo akishugwa 15 salary karanga nta salary yabo uwo musirikare karagwanira iki niyo mpamvu sasa niyo mpamvu biba niyo mpamvu bakora ibintu byinshi bitanga kandi imana ikintu kiri fani ni ejo ndi berekanye abacanshuro bari muri Kongo abantu barenga 240 umwe magana 295 umwe yari yandikiye $8,000 by'idolari ku kwezi bro bari abakuru bararya ariko se uri kugwana arya uzorebe hano muri Kenya bro abasirikare bagomba kubitaho umusirikare niyo muntu urinze igihugu umusirikare marerega ntahembwa ugomba kumwitaho none se utamwitayeho ariba kandi igihe afite imbunda ya leta yahawe na leta ativuze sarakora niyo mpamvu umutekano muke uba muri Kongo ariko bari abantu bose bagoma bahehe za Butembo za Kisangani za bari abantu bose barabizi bazi abanyamurenge n'abakongomani cyambere kurumva ariko ni politike babishe mu mutwe kurumva babishe mu mutwe niyo mpamvu uzamumva gusa ikintu gatoya Rwanda ministre urumva uriya mugore ministre wa les affaires étrangères nyina n'umukongomani iwe ise n'umualmani niyo mvuze avuga icyongereza nyibaza mu Kongo ise n'umualmani wallahi kubera iki batazagenda bavuge ngo yawe wegenda ngo umualmani kubera iki bamuhaye titre ngana kuri ngo niwe ministre wa les affaires étrangères Kabila yari yashizeho umugore nimba yaraturuka nimba atari Sud Kivu nizago birirwaga bamutuka n'umunyarwanda n'umugore wa Kabila birirwaga bamutuka kandi ari umushi wa Goma n'umushi umugore wa Kabila umugore wa Kabila n'umushi uturuka Goma what birirwaga bamutuka ngo yashatse umunyarwanda sisonde ntibatekerezaho reba nk'uyu mumisi wari ugiye kuba umumisi Nive umumisi Nive ejo bundi watsinzwe kuba umumisi Nive yaraturuka i Bukavu
numushi bro kubera ko afite igihagararo cyiza umukobwa usa neza mbese umukobwa gusa ikintu cyamwiciye ngo nuko asa n'abatutsi ngo nuko ari keza ntashobora ngo nuko ari mwiza donc cela veut dire que no batwangira ubwiza bangabanya abatutsi ko ari beza babangira iki nabonye ari umumama wo muri France muri Belgique gutyo ngo nakasura ngo kanakala kama ka Rwanda ngurasema ari umukobwa sinzi nimba uri kuvuga aba muri South Africa hari agakobwa kamwe kagashi kaba muri South Africa bro gafite igihagararo nyine cy'abatutsi urumva nyine gafite izuru rirerire ni keza mu maso ntacu kabaye bibirirwa bagatuka ngo nagatutsi ariko je kintu cyatangaje bro Miss Univers ibaze Miss Univers imagine aho kuva bamushigikire ko barirwa bamutuka ari na mwene wa kandi iyo udashigikiye Miss Univers abantu nyine bariya bareba uburyo abantu biwanye bagushigikira nta kindi kintu bagutsindishije urumva nicyo kintu cyamutsindishije tibamupostingaga ntibanamutoye aratsinda bamuziza ngo hakaze ni umututsi ngo aturuka mu Rwanda ari muri Kongo subujiji n'ubujiji ntibarajijuka bakwiye kugenda bakagenda amahanga bakwireka za kanseri bafite ibibazo biriya ariko biriya byose bro ni ukubura iterambere mu gihugu iterambere niryo ryabuze ko hari iterambere umuntu agenda ajijuka oya mani njye nyamara ikibazo ari iterambere ahubwo nyamara ikibazo niza ideology bafite zitanafite no kuzarangira ziriya ideology rero nyeretse zibasa kongo zayobe n'umutuku can you imagine nigeze kumva ejo bundi mu gihugu kimwe runaka ngo umumama umwe yicazaga abana akababwira ngo bari abantu ngo ntumugomba kubagira ngo inshuti n'ubwoko bubi bla 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 gutya na gutya kera bayica umwana muri mind uba wishe umwana muri mind nuvuga ngo nimba umwana wenda w'umushi umubembe umufurero iki nimba nyina mwishaza akavuga ni umunyamurenge n'inzoka okay reka tuvuge gutya muri Tanzania hari amoko menshi amoko aturuka muri Kenya mu Bugande mu Rwanda muri Kongo bose babaye ababembe baturuka muri Tanzania ntawuzi bavuga kandi sa ngo baje nyuma y'abanyamurenge kandi kubera iki batabavuga kubera ko basa ku isura urumva aho ukareba abashi ikiriya giswahili cyago igiswahili ni cyayo ubundi igiswahili si cya Tanzania igiswahili cinjiye gute muri Kongo ariko ndatekereza nta bashi ba muri Tanzania nta bashi babayo nuvuga ngo origine yabo ni hariya iki abashi origine yabo ni muri Kongo abashi nabo benshi bavuye muri za Tanzania man zogendure muri Tanzania bavuga igishi sure muri Tanzania zogendure uzaguguringe bazagikwereka byose urumva donc icyo tuzira nuko turi abatutsi ariko icyo nashaka kubwira ubwoko bw'abanyamurenge generation mutita nibatita kuza kuvuga ngo bagwanire ubwoko bw'abanyamurenge bizarangira babukuye muri Kongo n'ahandi urumva kubera iki kubera ko nyine abantu baba barashize mind mu bindi bintu okay uzagenda uvuga uturuka uzagenda uturuka uzaba nta gihugu ufite nta gihugu kabisa ariko ikintu twagakwiye kuba nk'aka kanya urumva ni ukugenda ubabwira hariho undi mu tipe nabonye ahangaha muri noze kuri TikTok sigaye ugenda abesha abantu avuga ibifaransa bidafatika avuga ibintu biri aho ngaho ariko tabirenze kuri ariko ikintu gihari ni generation y'abanyamurenge iyi generation ihari aka kanya bamuzehe basokuru bakoze ibyo bashoboye ubu nyine intambara nyinshi zigayibera kuri media cyane urumva sigaye wamusanga umuntu aragiye araje yigendeye kuri TikTok yahe abenshi hari abayibaho asigaye amagenda kama aja gusa mu gisirimba kuri YouTube akarera igisirimba kikarangira imagine urumva icyo si ikintu kizagura kizadufasha mu bwoko ikintu cyafasha ubwoko ni kimwe urumva genda ibintu byinshi ubu nyine bisigaye bivugwa ni online intambara nyinshi zisigaye nk'aya matora arangiye yanuze ya Trump na Kamara
yose yabereye propaganda yose yabereye kuri Twitter cyane rwose ni intambara zisigaye zibera Genzi n'abanyakenya na politiki yo muri Kenya yabereye ibi byose imandamano si Twitter yabereye ubu nyine ikintu gisigaye kiba ni media nisigaye igwanya abantu wow dukwiye tuzaza twivugira tukagira ubumwe bukurikirana abandi kandi ikintu cyiza ukavuga ati like ukavuga ugakurikirana ibintu biri kuba apana kuvuga usanga ujijiye mu bintu byinshi okay twese ko turashaka amafaranga bro kugira ngo tubeho ariko hari igihe utaha ugenda ukareba kuri media ukavuga ati bigenze bite byaramutse gute byagenze gute urumva ukaba nkureba aho byabiganira isi yayigana nivyo bizi muco nabwira abantu aba urubyiruko ni mufate mwite ku bwoko mureke kuba ubujiji twigwane natwe nubwo twigwane irirugo natwe twayigwanirira kuri media twigwane ntiyagwana kuri media iri siritere natwe n'umwana tura nike tuyigwanira kuri media nkariya iyo aka video iyo bavuga ngo abanyamurenge sumukongomani ugakubitaho amakomante jewe navuze gusa ikintu cyo munyamurenge ni umukongomani wuzuye nabonye amakomandere hafi 2,000 kandi b'abakongomani bari kuntuka twebwe tutari nabonyemo umukobwa umwe w'umunyamurenge nawe yazindutse anyandikira n'akatanga mu gitondo niwe gusa nibagiwe ijambo yanditse nawe nyine ari gusubiza abakongomani nta munyamurenge nigeze mbona unterera comment njyewe man ngira ngo ari yawe iri sinayo kurumva nyine ni nyinshi nazirebye zose ariko nyinshi nta banyamurenge benshi nabonye ariko kandi barabibonye abenshi barabibonye nta wayivuga urumva donc ikintu byari kandi si ukuvuga ngo ntimukaza mwitinya ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu kongomani wese agomba kuba ziringana icyo cyo barababeshe iringana rigira baryo bifite abantu bita ngo nabangala bangala barahari bakongo barahari urumva ubwo n'ubwoko bwo muri Kongo abantu bita ngo bakongo bangala nuko abanyamurenge nibo bagize bamagira nkaho buri muntu wese akwiye kumenya iringana wapi tibibaho urumva buri muntu afite imvugo yiwe abo bangara bavuga iringari wabo abantu bagoma bavuga igiswahili n'abandi wow na message yawe ayitanga no mu kinyamurenge n'umukongomani akayumva cyane atari ukuvuga gusa ngo ntuziringara n'icyongereza baracyumva ivuge cyandike kuri za Twitter nimba utazi n'igifaransa and commentaires z'icyongereza zihari nyenza zikurikirana day mba kuri Twitter following presidence muri Kongo sindigera mpura na commentaire y'umunyamurenge habe nini zigomba kuba zihari muvugira ubwoko mugenda mugira gutya none se tuzicara ninde uzatuvuganira amahanga ntatureba bro abantu bica abantu za ruguru zahe amahanga ntabireba ntawe tuvugira tugomba kugira ubumwe n'intuze nziza abajeni muzaze muzamu n'abasore n'abarekana n'abasore n'abasaza botera comment kuri Twitter n'urubuga rw'abagabo nemera kandi aba abantu bakuru kandi message zisomwa n'abantu b'abanyabwenge b'abanyamurenge bariye ntabwo muzoza muvuga abantu babaye professeur zahe muzoza muvuga muze mutere za commentaire ku bintu byinshi cyane zafashe Kiva urakoze cyane ariko tugana ku musozo kubera umwanya wawe kano kanya noneho sasa gufatwa kwa Goma ndetse bari gusatira n'Ubukavu bishari kuba ngo ikibuga cya Kavumu gishobora kuba kiri gitangiye kujya mu maboko ya M23 bino bintu tugana ku musozo bisobanuye iki urabona yuko ari icyo bizaduhesha cyangwa se bya bindi byo kuvuga ngo agaciro k'umututsi muri Kongo kagiye kugaruka urabona yuko bizakunda kabisa kakongera kagaruka tukitwa abakongomani kuko turi abakongomani kuko badeklara yuko tutari abakongomani sibyo ubona bino bintu bizatuma bikunda ko tugira agaciro nk'abakongomani ikintu navuga urabona ejo okay M23 yaravuze bazagwana ariko niba bahereza dialogue bazabikora mbese nibashaka kubumva icyo bashaka gisegetera babira ngo ntazigera yicara ngo agiye kumva
bariya M23 ariko amakanisa yose abakuru b'amakanisa yose yo muri Congo barahuye baragenda baramusura muri White House barangije baraganira ibyo baganiriye byose nuko ntabyibuka ariko je narabisomye kuri Twitter baramubwira nti twebwe tugiye guhura na M23 twumva igitekerezo bafite icyo bashaka kurumva baragenda ejo bari mu nama sinzi ko hari abantu benshi babibonye ejo baragiye barahuye baraganiriye nuko naje sindakurikirana sindareba urumva babyanditseho byenda nijoro tugomba mu gitondo sininjiye kuri Twitter ndebe ibyo bavuze ariko akantu gatoya numvishije umurevero umwe yaravuze ati ikintu M23 iri gukora ko barizera ko 2027 azaba ari umwaka w'amahoro 2027 uvuga ngo biracyafite indi myaka hafi so nanjye nicyo kintu ntasobanukiwe rero uzogende ngirebe aka video kari kuri TikTok harya nibwo leta ntuzi igomba kurangira 2027 ngira ngo 2027 so urumva nibo bavuze ngo 2027 igomba kuba ari umwaka mwiza w'amahoro muri Congo so nanjye sinasobanukiwe icyo yashakaga kuvuga urumva so turacyafite kubireba aho babyanditse tubisobanuye neza turebe ukuntu bimeze ariko urumva M23 nabonye bakora isuku za Goma hasa neza ubu nyine batoye ubuyobozi abantu ko baragenda 24/7 abantu ko barishima so why twe dukeneye amahoro ntabwo ari ukuvuga ngo dushigikiye intambara ngo abantu bapfe ntabwo ari ukuvuga ni ariko nta mahoro aza mu mutapfu amaraso atamenya dukeneye amahoro nta kindi dukeneye byari byiza kuganira na Kiva kuko kuganira n'umuntu widocumenta cyangwa se usoma aba ari byiza cyane man ufite ibitekerezo byiza cyane nahise numviraho n'umushinga wawe ni umu-YouTuber nawe mwiza cyane ni umutipe watangaza amakuru kandi ndatekereza abantu bagukurikirana uri update kabisa kandi isi ya none man nkuko wavuze ibintu byose bira kuri social media kuri ama website za YouTube za TikTok aho ngaho niho amakuru menshi abari ariko abantu benshi bajya gusaba scrolling bareba gusa dusekeje dukomedi ibintu bisekeje rero iriya ni distraction kabisa biba biri kukudistraire gusa mu mutwe n'uwo wamenye ibintu bigana so reka tumushimire ariko iyi ni part 1 dufite gukora na part 2 wenda y'uburyo burambuye uwari we nono dukore no ku muziki wiwe yawana kabisa tuzanamushigikira tumufollowing waroretse ntacyo ni umu-YouTuber abantu bari kuri The King ndatekereza bazagushigikira man bazagushigikira bajye kuri social media bakore subscribe cyane bazogende kuri TikTok no kuri YouTube cyane ngenda gukora ibiganiro byinshi cyane bijanye nyine n'amakuru yo muri Congo n'ibiki amakuru si bazogende barebe ni Akiva 4 for real okay for real Akiva ntabwo ari 4 but ni 4 ni 4 kani for real Akiva reka twizere ko muri no minsi tuzongera kandi tugahura Sunday cyangwa se ndi munsi wakoze cyane papa sawa bro